mo le no lo shonga le di minsta mesele officiali o tatu mtanga lo tupe le wa folosia nei lungo lo fono il palmenele tala va tau tupe mo le tau sanga fa tupe foudua fe luse fululua fe lutas amata ya yulai mo mo sa telenga e fia se au fa ingo se leni lo silsila ele malo ile fa tu peina ia me se foi pe unha fatia le fa tu peina me se ole mo le silo fia la tunu ole fa mama avenga ole vana lo lua le ono o afianga o la tunu a me se malo pisinisi le covid ta siva so fi ngalo lo fio ole tala tu pelena tôi nhận cho nó lên và mình này để giải áo và mình sẽ làm một tài liệu chút rồi và mình nói ra để chúng làm phối lệ để cho bảo ai mà sản nó để cho bài mà cho GDP và chúng làm phối bộ bảo nó chúng làm phối yêu lên và mà yêu lên COVID-19 ya fa be fo iya misela matuma pena pa fia de tendo to isinisa mesela pale pa ne fo iya le tourism de a você da fio le fa le tuini va le ele o mai lo fa po fe se ta sanga fa ye na to ngai ya ia ta to la ngai le ta fa ma ta to lo ho le termine tendo fa ma lo o le ta mo fo ono tulang ala pale ole nei au le nei va vettarai na ta to oda ai le tulang ale na ole mo mana ye ne va te mine si o bonga senga se a ole ngala pa ole to te le ni se la to ole la fo to malanga mai ai me se la to ye le ngal wo ha va te mi New Zealand Australia io faciti ngala po tulang na mai ya tu langa la kala tu ye le ba nga le oto tomo le tala tu le pe ye pe na ta wo ye o tu pe o ta tu pe mo ya valu sala tu sfu valu tismale 1 miliona le tu pe le wa la ba tu pe mo wo ye mai do ba nga le foi numero na tato watu pe masani ne mo wito no tato watu no dino salau balu tesmale ono miliona tala ya lesi va en le dalo le tu pe mawo yo tato tu pe tu se no salau fast food wiva tesmale ono miliona tu pe na le bawa mai tato pa ana mai fa ya lo famia le fa me ako from i tato pa na fo ie le mata le ADB o le World Bank ya ka ko bilateral partners o ie ma lo Australia New Zealand o Japan ni ma tu no fa pena ai tu lang no le ko ila tato ba ma tu pena ma wa le ba se la tu su ba tu si mai no miliona ya pe taruai ono le tulanga foi le wa pa u tatu tupe mau tulugi ono le to telini i tatu tulanga foi o tax na mena foi ole wa ole tupe fa wa tola ile tatu budget de to se eva se lau to ja eva se lau bonus ono miliona tala le va tupe na ya te ona silafia ya o mo tupe fa luna ya fa ba inga ya la lo le tulanga le fa no ta tupe mo tupe ko ile fa le tula fono a pe fon silafia o le ba inga na ko ile o le to to mi o ta to o le au malo o le suia o le campinetta o fai puli ia o I fo ele ia tatu vai ngā tupele tutonge ia tatu ai tārafu I tau sangata tas ale ko isa pe telefone pole ngā tō te rau tunu whape ele o mawhai ni tatu ia tatu ai tārafu
ia me moni lava latou ia o lo lava matou le tupea tatou ia nei le tutongi e tausaga uma lava e leo le tele o le lomu ai fua le mawhai ona tatou tauia o le mela le ia nei a tatou ai tatou tupe ia le au mai lava tutonu o Samoa ia tusesefululua sene i le tālaitasi le alu le tongi na ai tālafu le ai tālafu uma po saina po ai World Bank maisi la e mawhai au na tongi so e leise tūlanga mo le kapea meo mo le mawhai na tongi wa o tausanga uma e wha mua lava ia le wha ngai no tupe maua tatou ia wha mua lava tūlanga i le tongi no tatou ai tālafu o me fuena o le mau lava le mālola to e leise ni popole e tau tele o whapefu tau teo e so na whaini lo tele o nonga tupe ni o nonga tupe e whatupe le tele o atina ia te tele le mālole manaumia e nei whapea ona whatupla ia te mawainga whatupla ia tangata whaingaruenga ia tūlanga hui whanlea tatu o wala si maa ia o tūlanga suavai o tūlanga le le tise ia ma le tene na wau isi ngā ruenga nā le whatupeina mai tatou i tatou pāhanga i ne a pēr no tāua mawana no tatou tupea no mai le tālaitasi le anu tutonu le tongina o le me tāua fona e mua lava ia avele ia tupe i le whaalu o le tupe whaalu whale tūla fona statutory i le tūlanga na mina ia awane yo isi la tupe tutu e mai na yo le lai fa so lo isi tatu atina fo ie fe pe pe o tatu wa onga o le soifua marolo ina ma pe o pa ngana e o le ate e fa ma le priority fa mo ale ma o no ta o fo le dawa wina ma le soifua mu yo tatu tomate ya tanga i fo ie le o isi so soli na mai le amatanga so soni lava na ia mawhai ona wawe whaale leia le tatou au nanga wha fo mai ma whale mai ina ia tau whiofia ia tūlanga le iumi. Io isi tope tue mai tatou vaenga ia ko i whai pia. Io lesi vaenga telefo tatou tope lea nalu nei ia sa aneu tatou le tatou stimulus package vaenga lua lena tatou lena whalawina nei le valus fulu tolu tisimale tasi milion le na fa le fuala le tato le vaenga mo mole na fa e ono o te le suina ona no ta inga na ko le ma lo le taimi nei wa to te le tanga to le fa na fa nga lo te le business o la structure na to la ko le wole a mese la vai fa le tali ma lo ia o fale ainga o tulang whapena o pēna se la fia tatua tunu ia o leo ingi tamata oi. A o tūlanga nā hoi ina ia whapea o na ale sa whai momo le si vaenga le whamamare. Ia o le whalau whai nei ia le telo me ia fwoi le o le pia le vaenga momo le sa le tato po nesi hoi tō se lau tāla le sa ave mo tamama tina matutu e se mai ia ile se lau fast food lima lea na iai ai mai ia tau sanga ile taiawana le yo le sa fa lau i loa ile tūlanga hoi le ua whakopolis food lima tāla ile se lau fa lima leo pensiona leo i masina lo se lau ulis food ole whakoponga na le la whai ai masina uma ale na ima le pōne si whakopo le se lau tāla le tutongi Julai. Lo de lua se lau ons fulu tupe la selen le apa sebuah. Bon masina lo Julai. Ia fa solo le ia o curso se tema ia boleh se lau fa lima pe ona imo mo le se lau ons fulu na le fa ko ele se lima tala. Pensioneros para se la hizo one time off. Yo se lau tala one off. Le tato package mo le sa tu se la one off ia fa so le
ona le tatu mo la fo il te lo tama matina matsu io pensione io le fo so ne tausi no o ai a si te mau atu o le peone e le lau polosanga ana leila e luas fululima ni awala esi ni fa mama avenga ua tapena le malo i lalo le tala hata o le tupele le covid ia le mau atu ie e ese mai la el vanga le nupi fa e ese mai le sosoani le mo te mama tina matua a be se tala le o le man fa tali la foi sa fa e tolu su 5 miliona tala le la fa sa fu atu le ponis e mo mo sa telenga le tu la mane io le fio atu da si o io te fono o come chi fa tono o le no ki fa io fo lo tu tono le tu la na fo le fa tana no ino o tu la ngai o sa fa nga sa fa io mo le meno le tato po ne si po le dividend le ta o esa fa dia na le masino io la ia la tu tono ia to le dividend le mo tamata o mo na fa sa fa ia tu se le tos 5 miliona le tu pe la fa go no ki fa e fa sa la fa tu ia to la fa sa fa la su pena ele so soani mo ho le am tanga o le so soani mo le al malo le covid na ye fo se so soani na atino ina lupi fa pena isi nganga fo le ilava le la watali me le nupi fa le tolu su 5 miliona ya la se fina ngalo oi fa fena o sia lupi fa le tu langa le mai u fa le tolu te ma ainga le ngata i sa mo ma le lang ala fu isfa mama venga mo le fu sa fang ya time mo le sili le pe ona sa no tu le fio mon minister le ngama le na lo i tato fa putunga tu pe no bifa le sa fa fa ngalo ngai ya sa fanga asu te tasi ta sanga ato le la wo o mai tai minei ya le fo wo tu fa tsia tu langa ma san ya la tu fa momonga ya ma le la wo ya le fina ngalo fo il pulenga ya mal komiti fa to ya salo tai to le nei sta wona fa ma tu wa se baenga cash dividend payout le la pe ona ya ile to so 5 miliona tala ele to pomala ele o tai mo le nei salo to mo ta sanga nei on fa to wo le ona 5 so ni al tato fa putu ngatupe le sa fa tino lang mo ya te sema wala tu tato first dividend payout tasi percent le sa fa tino ina wa mai al misela ina if so ni le na te mi fa te ye fo le tama ai ia ma so ni fo le atu no le pangati na yai va na lua le sa yai ia le so ni no pifa il ka ko first stimulus package phase 1 ia telefos va na tu pesa fa ni nai ele ngatai i loan refund le sa fa tino mol masina tas ia le fo sa fa tino i sif so ni pe yo le so ni la fa bisinisi moratorium period ia sa fie fo ma so ni rent free i no fo o fai business ia ia mas fa mama ave na tele o le fa sa fuatu le 2% o sa fanga i sui o le inga luenga o le so ni le na ele mafai o na tu inatu ia ai no ua jam sa ngai le tunu ia le sa fa tu lo 2% ne mo sa ia si banga na o maliu ia pe malolo li ta fo ia po wa malanga fo ia tunu mo mau li to fo mai ia le sa ba ku so on terminela 2 miliona tala o se vai na tu tele ia mai i te usanga te tas ia ngaluenga le tele lo fa tino tato fa na tonga ia sa i le o men fo yo investai ne la ia i bloke tele ngate na so ni il te ma ai ngala tunu ia le fo iba ai ko le kulanga le ko fo ia i tangata la to tupe so o tu langa le la le na o ia terminate ia o fa fa nga ina tato no pifa ia se lini ia le fo la wo te me to fa fo ia to ila tunu e ala ilea fa mama le ma to su 5 miliona tala mai ne fa lo te tu la le la mo fiona to su 5 miliona tala le mo le office of ma le se sikta ma to sa nei mai to sa mo mai e dividends ma sani ai me tu la ma fa pe na fa mo
O tau sanga nel tau sanga wila isi. Le peo na uta ua kolu wa i so so nge nupi wha. Masalo o le pei au le na mo ya yu lai o tau sanga tene ese le tau sanga le sa pa ua. E maunuma. Ia ngā pauanga le pei au tu ngālu ngā tau sanga. Ia le temi nei. Le ua tolu. Ia tolu su 5 miliona la. Ia le foi fua le tūlanga lo ia temi nei. Me ke uka ko wawawi wha alu umal ke minge. Ia kai me ke umi wha mai o wa kutsulua masinga. Yang aku mai fo ia ole atu nu ia tam sama mai sa mo se ko mesi si so so al terminate to su 5 milion o se vai na tele ole a tu na tu le cash dividend le si vai na ia le a top up accounts ia mo tu lang masa ni ma fo fo na e no mai pa le ni pe ona ia ka ko process terminate 50%. Olo o si le ile komiti whātūn. O le tūlanga le nā ni sano o loma ia se folisanga mai pūlenga. E pewha o ngai elka ko phase 1. E umana whaana wiloa na whionga minister. Ia ma whai wele o le presentation folisanga le pūlenga. Whai roa mai mo mea o details. O lele pewha whiona whaatino. E pewha wele o nisi o vaenga ia. Ia msalo ima fo i whaala wiloa mai e vaenga teitasi. Ia o le ale tūlanga whaatino ai. Ia ae pe o le nā ua tō atu le tūpalpala. Ia e pei fo o le saunoanga le whionga minister tai au nei. Ma le tino i tūlanga i le le tos 5 miliona ai tā ua. Ia watu wha pōnesi le au whai sawhanga le nuki wha. Ia man tō le siwa e ngā tā ua lawa le whai nei le tātou stimulus package. So tam whai le na ia tō e wha revive le tūlanga fo le economy. Ina ia wha pēnā na alo te tonua ia i le tele le tolos 5 miliona le ua whai le dividend le pōnesi ne. Le tele vai ngā le tupe na e end up i tono whale o loa ma pisinisi ma kampania. O lona winga, o se vai ngā tupe te le whapene, te le fo i lona sao i le toi wha atupula i o le ati nā uti mawainga, i tūlanga o pisinisi i o tamata whātau, i o tūlanga whapena i le temine. Hape fo na sila fia, i o tele o temine i moa onga mapena. Leo wha tongi umai maro i a pili ma tūlanga whapena. Lona winga, ala tule wā ngā tupe le i a ole. Tūlanga voi e tausia i a inga, whapena foi peo pōnesi a nai tamama tina ma tutua ro'o i e. Ma ole tautanunga lava na ma ole matanga luenga tupe i ma le foi ma le kapeneta man maro. Na ia tamawhai lava ina i a whapena o na tu watu i a tato tupe. Ia tato mai tato whalapu tonga ia o lava foi peo ma ta ua ia lato foi ia le marketing le sala si ma le sisi. Ia wale fo toi whakopo isi masina e le tongi ia i leo mai whatau wala tuolo o matulanga pe. Ona naunau ta inga ina ia pake ona toi stimulate ia le tato economy. Lua pio, se tasi wha mama awenga o te tonu e tāua tele mō le sila fia la tunu. Ono e le wha apea wa tele nisi wa fia ngā luenga o wha malolo. A le mai tau atu i e 2 miliona unemployment subsidy. E mua mai se au te lenga a wai fo i ia tangata e mawhai o na talo sanga ina ma maua lea wha mama awenga. Ia pe o le tapena ina o le vaenga na ono le tūlanga foi le pe no ta o mo le tele o company ma pisinisi o le o toe ngā whatia o nā whawhai ngā ruenga o mutanga tai me se lava i mō whaletari mālo ma whale ainga ma tūlanga whapena. Ia tele foi pisinisi ia e tatala whale tengi ne ia o whatola i tina whai ngā ruenga o isi ua whai TTA tūla ngā ruenga o isi ua redundant wape. Ia e tā ua lava le tūlanga le a koi le fisili ia whapewhea la le soifua le tau singa o a inga ma mea manao ia a inga nei. O mena nao le ua whai e goa ia ma le whatatianga le ua i nei. A whapea o le tangata o ua le toe whai ngā luenga ua. Pe tōsa lau tā la le tupele ave ia one off. Ia o tāta o le leo ua reduce. Cash, tōsa lau, cash. Ia o le si vaenga na ua wha i TTA tūlanga.
Joele mesela yema malisile ile musela ye ona tulangana wole ole fisilia ole mefo ile umyele tano matutano ofeto munaba le ile need le manamia ye tu failole ole tulangana fo ina ye fo ye masalo etau related la ye vaenga na ole tulanga wole le ole wa mole vaenga bo ye tu risilena esema me volile ona oisi o la to ole o to fenga goema pele o lava none e fenia o ma famito le na ta o volile tauna ba ile APTC male NUS male mes titilo fa yini e fa o te ia le tula na volile le fa to si tia le to mai manga goema to e le kon mo fa ona watu e to fa fenga goema ba la ye skills ia me fale ne la tongi ia launi ile o ye o ifaya ya le miliona tara le patati mai le miliona tara le o ye mo le so ni nai e tu la ngai mo se tu mo le launi le o ia ai fa pena fo io na fa di le ya tini ia fo ia di skills ai fa go fe to e mo nga lo nga o matu nei le fa mama venga la le 2 miliona o fe fa a u ital sanga e fo le wa afia pe o lo mona mia le soani le o ile le subsidy le o ile pa ina tanga le fa sa ta o ile la le Taiwan le la le anga go fa tasi le office o matanga lo ngotuki ia male vaenga le Chamber of Commerce fa ole vaenga pito tele lava na o Chamber of Commerce ia la fai business e nga lu fa tasi na ia tala no fo i poi lava ina ia mautino tangata i ole le ua langa tsawo na mautino tangata i ole to fa nga lu nga po fa ti tia ro olo na winga tau lava ona mawo mai le information lai olo sa tana no fo i male matanga luenga ina ia yese taimi o lunga po leva yaso i fai na o mai la ia fa la potonga nei ma pisimisi ne matangata e tala no ina ia manino ia tu la mal fa sa te i le taimi ma wa ia fa manu yanga ne o ia fa ia o ma ia fa o ia qualifications ia o lo ia fo le se va ngole le tato sosani o la to hoi ia wale ninga ruema e mafai le sa wane la le tulanga fo le cultural stimulus ono le tulanga fo le propone le malo i le termine il malo le food security wai le termine mai lo tato pe alo le mo mai le sa mai o ia la fo ma e sia tu no fa pena le mo mai io me ai me mai fafu tu langa foi le self sufficiency o tato ia one le alis foi meta o et sa lava ona fate le ia se sao le agriculture con tanga lo o fato am ia ma company ma la to ia fai ina ma fai ona ini tato o loa e a wina tu fafu pe o se la fia le talo le ave o le coco io le popo ma tu langa fa pena o le mela le titi le fai ini fa nu o le malo e le ofa mai nei ten e lata inisi o nu mara la fama ye to te le lata o le ofa ngalo ngane ye ma fai la ona fisosa ne to le mata ma lo no fato ama e fa pe foi mai si e tato fa nga pa na nisi le ma lo fatasi e mo wa ina lo nga tana te la to tomi ye to ile la to ye ma wa ye me ma fai ro tato fa tau company ma business ya be o lo ye fa ina ia fisosa ni mai mo tato tato foreign exchange e to me ia tato o lo ia Well, le qualche signor Pucalamele fi sono le UNDP le vengo una venga ia o mama le wo sela ka sengelo con ile PS fo ile le fanga venga le Chamber of Commerce mallo ese fo ile o ese il Pucalamele ese per quello che la melava la coetta che lava le meglio so so anni le malo e fi so so anni e la to le ofenga bueno
ia ai sosoni ko le tūlanga leo le sitia o le tūlanga i tau whawhatoanga whaangai ma whanua o whanua maro lai leo le tātia leo whaangai ia mo le a le tapolo whaifungi tanu langa manisi o foi o tatopaanga whapisinisi tūlanga foi e ono i se taimi i lao le whatoa whatanu mote i se taimi e mai foi se la tōtu pe tū whatasi ma se vaenga tō pe tātou pe tu e tātou tono o le pe ile vaenga tupe le whaanganga mo le whaltupe o tina i mawhainga tu whatasi e whapena tina i mawhai o na oula ngā rua whatasi i le office i le Development Bank i o le office o whatoanga i a malato ina i mawhai o na whaamata ngā te whawhai ngā ruenga ma wai la tututono i a fsoso ni e fo i le CTO tātou o loa fo i whawhatoanga i a mo e tono le tonu ma whiwha Polisi wanga le nta wana le la rau ki ongo le tūranga ko le o whamunianga watu mo le tunu la tele. Le temi le whate le whape whanga solo e le vaenga o tusinga i moa na tūranga whape na. Mwhea le te whala tele tūranga le lau ki onga le maua le whai. Whamunianga mo tangata citizen. Ole sosoali lea. Ma ole o le temi fo e whai le whaitau ina whai o le o tangata na tunu. E fiela fai wa beta se full quanta falta di una tanta faida ia le folino le census ia pe ko na sila fia polo ia polo kalamele le malo e fai mo national ID le fatta so ni mai le ADB ma le World Bank ma Australia le tolanga boile le tama fainga le ia tasi le ID pe o tolanga boile le pe o fatta tainga le fana o tato ese le numero pe fana ia ese le numero poi le jala tu le fare mai na mai do le numero ia o le tolanga ese le numero no pe fa ia atar foi e matai ese foi le numero boile o le o lota ingo matai o le mena le mana o ne ia tasi se ID o le ID lava no fa na o le tomatiti ia pe la onga ia la ID nga fa ma a fa nga ruenga tu sa ID nga mo le no pi fa pa tu tongi no pi fa ma tu o le tu langa le nei o le va no le mato va ia o le va no le va le la fa ia le census le fa ta wa fa tamata ai ma fa ia no atu la tangata pe lo wai a pe to lima o to le la wa to e fa ta o to ia atu lo fa pe io le la mana mia mo information ia to langa fo ia o so fa na o to langa fa pe na ia va to la ia information na tu sa con le census ia o to al me la ngai to fa ale va to la information na mai la inga pe to ni ai tu sa information na mai le fa ta ona le fa pe o fa ta ale to langa fo le pe o se fatto sina vuole le vabe mo le information na ile tato lona winga la tanga tsa mo uma le fie nei tato population afa pes pos e was la wafe lona winga was la wafe tanga ta fate le limas fu va ma tupe na ho le ona tu la ngale ka pe o le mana en malo foi mo meu idea o leva na fa ia le tuai le fainga le census le o le la mo weta mata uma la ai ma ia e ba tu information ma fa sa o ia fa mo le bureau of statistics ia pe o se reward la to ia o ta se reward ia o se me vole le so ni nei vai te fainga ta Ko sa alo se manga le o mai pa tu sine te wo misinterpret se le ngolo sa manga e atono le fatto se vole le apa le me vole le pe se incentive e watu mai vole le abatu information le mana mi mo le national ID ai se tu la mo fatto singa pe me ia pa doctor ma election ka pena me vole le se pa mi sitana ta e fa le no te le vole le fa mai fa so na ia information na alo fio le mama venga mo na yesi so ani vole le mo individuals nga te tai to tas ile te to nginga o
tului. Ko ngā kupe from kanga lea whale tupe tuma oti pea lua pasene. O lea ua saule whamama a venga lona lua. E lua pasene la uto e awatu fo e malu. Mo pisinisi wa folinga mai wa afia. A eima se tua lalo le malo le awatu i whale tupe tuma oti. E mana o mia le lato so soanti. Teimi o maftianga le malo ai. Pei o le moa atu fo lele. I wha maunga o le malo o se tasi leo client. The major client i le kele o commercial banks. Nā se tali mai a whale tupe tuma oti le tua lalo. Ele i e teimi tāpena ia le whamama venga mua rata. Ia sa mātou whono ma polisi o whale tupe business commercial banks. Ia sa mai e mana whio mai a la sio ia sa awai fo ma le kovana o le tātou central bank. I le tūlanga lea po i lea o le ua manatu le malo e tau na whaisi wha mama a venga. Ai mese lava mo nonga tupe fo i a inga. Ia sa awa e le tatalo ia o le ofofua le malo o le 2% le la whai. Ai mana o mia lava e tatau ona mai fo i ele bank. I le si 2% i na i whapena ona tai mai. O mala na whai le pitola o le malo la tō le uwha asoro awe i le tūlanga na ona nau fo le teimine. E le o lava fo i tupe maua anai tangata mai ngā rue mo isi o le e tō tutongi e ia la tō ai tā la fo i ia na whapela ia e maana ia pe ana ia ila ma whatupe. Ia ai pei tai la o la e whatatana no la. O le whamama a venga la le na whai nei, le na whasalawa le la. Le whamama a venga le la atutongi e le maano le 2% o le tuui mo business loans, mo me kutau pisinisi. Olo no winga le mo mua o a inga, po tangata tōtasi. E al nei la, i o teimi e tutongi e nisi o pisinisi. Ia le telefo tātou pisinisi, i le whapeo ato tōna, le nei teimi tarua i le whamai le iei. A le tūlanga na i o le whaoto e pefo i na whaile la wana le luki i whantupe. E te tau ona o mai fo i lato e a whai e 2% le o tātou tōngina, e tau fo i lana 2% tō ese mai lato, a ina i e whapena ona. Maua lewa no tātou pisinisi e tau mai na vai. Tongi e ia latu tāta whai ngā ruenga ma tūlanga whapena. A la te siu whamulmula la opsinu muli. Mai le valu sifuru tolu te sima le 2 miliona le iai. Tusa mai le nafso soani atua e fia se vaenga o le actual mo le tupe, cash, o lo o le ala whaasa fu atu. Pateita ina tolu su 5 miliona nupi wha ea o le iai ma se le nivo ia mo tangata mātutua. So le au te lenga po le tupa atasinga. E fia se le ni ato o tupe le amoa tu sa o tu haile. Ie o le amoa ni whamama avenga. Sam mahalo whaftai. Salo asit sila le tato lisi lea o loo iai. Le ta o phase 2 stimulus package, COVID-19. E lusku 5 vaenga o loo vai ngai. Mai lea vaenga lusku mari 5. Ia, salo e wha ia vaenga e lo vai nai le nei whamuianga, vai mua. Ia, o tupe ia o loo tutongi ina mai, ia pe amo fo i whana tonga tuma oti, pe ila e iai lupi wha, tosu 5 miliona tā la lea e le tutongi ina atu e le tatu mtanga lengo tupe. Ia ai amo e lupi wha i tuso tulanga maasani o le lato wha mama adenga, cash dividend payout, e se maila e le tosu 5 miliona, iai lisi vaenga tupe le ta ua i se lau wan suto wafi. Salo li si le vaenga oro ia te minei. Ia ai tala ftua nisio company pe fo lau tala fa airways. Ia le fo sasa i so son salo company va le uman lang wa fia la son na file sa ma wa tala. Ia ofiti e valu se lau mo tuku la fa ngaluenga wale ngaluenga. Ia fo la sa mo nei o le fo lau lo fa tino. Ia tala sa ngai na fo tala fa airways o le sila na fa mama avenga.
e leo ava ko volele se cash ko kanaka ia e pe o se sosoani initial company ia e se maila I tupe ia lo a moina e whara tonga e ia vanga tupe ta revenues for con tupe o le mawhai o nā wina mai malo ia ongon wha maa venga le lai au fia ila lo ia le miliona tā la tasi miliona tā la o le tupe le o le ade mawhai o nā wina mai tato customs ia ma le revenue ia onga o kika a mea ai me se a mea tau mafa mo mia mo so uma o leo whakawhala o le tutongia se tiute I le si vanga ke le sa mo mai kupelka ko malo ia lewa avil fa mama avenga ele ko ngia kiuki le la pe na ele miliona tana e ese me ai mo meta ma famoso uma so ni fa popo fo ila ia malisi so ni le revenue for con e va fa ko fo ie le scala ila no ka ko ministry of agriculture and fishery o le tongi na fo ia le stala mo le maya me e o tu ia fa i mo le tsama inga ia so fo isi ia va nga le tu o so ngi tato tama ai ia malai na tele ia ole fa po al fa tia le ole tau le tise molisi nai masina ina ia o atu ia te sema ia tato bloketi tele lo fa tino terminate le sa on land sa ave malo tupe I EPC fa tino ila lo meleta on power sector expansion project ia ole tupe la le wale mafai ona tongi na mai EPC I le malo ia le uka ko amo le malo mo le terminate inga ia whaka mo whir kau le kise e peila ona ia le tariff level remove ia le tariff na ia le ale tongina tangata ia le lako kongi hea mo le malo ia ongo aita la folo whati no ia le maenga peila langa lua na revenue for con langa tolu ia o budget le patino I le COVID-19 a ia ila mo mea one-off initiative peila ona whailoa to le fionga minister ia le ika ko one-off ia pe ole 100 tala per pensioner o se sosoani ia e umalo le ka ko sosoani le ia yula ele fai ele patino ia okus ia o foi lan tato unemployment subsidy ia e mai ano foi lan fatino ona umale le sile na fa mama avenga malvang muri ia o le vanga le ta o le government budget o lono winga ia o mo meo o tupe ia lo fa tupe ina lava tato malo sosoani ngalwe ngalo fatino temne mos fateta inga ia o le tato one government grant le sfu fate si ma fa miliona le tau sama nei tau sama fau le la fa popo el tonte siono a ko le sfu 1 miliona e au fie fo ila ia malto fa le leia ia o tato mauta ngasinga sei no mafio anga ia to ai ma committee to mama ia ba ko pena ia bila mela nga le fa wa e fa la ba nga ia lo ia a fuan le tato lisi mai le valsu tonu tesi miliona e tonu tonu 2 miliona le o declare ko mo ka ko tanga le mo tupe le ta le COVID-19 budget a wisi banga uma ia mo meo o revenues for God ia o tupe o fa tupe ina mai fa la tonga ia makukela ia lo a mai la lo government budget ia pela le tele na osfa mama agana tele valsu tonu tesi va popo le ono skubo le ko kikia se la wina school miliona e tu fa singa so sonia malo a fa pasene le tato GDP po tama ainga ko kikia 5% lo wina mo kwa ma o lu mal so sonia malo ya mayanga ku pusa ma so sonia sia tu tele il termine ya le o ko kikia 5% ya do ma fu anga tole na pe ona fa ma alo offer le fianga ministerial taya nei ya ona o le nganga inga ia ko fa ka amilo fa ke ita ko kama ainga ia wa le malo so se atu o le malo le taglio nei o le malo na stimulating le economy e ala ilanga fiscal expansion ia por fa ke le inga le okupe ko mole o talo tupe pe la una matawina taya nei alas foi to la le mo ele o montino la ko a fe mo wa de vaccine le to te fa na la mo ia le tu la mo le mo le vaccine ia lo no winga o mo wa to fitinga to la mai le fa mai a fa pele mo ia o le telefone le fa lo mo tu ia tu no ia ma lo ia fa ia na tu no a wa lunga ia tina le tu la ma le fa pe ma sa ko fa u mo le to sa ma fa to a mo wa se tu ma pe Roma winga a fa pe fa wa ia le tu la ma ia nei fu ia la fia no tanto ia ele mai lo fo wa tsa ona ta pena ko ino fo ta pena le malo
mo se isi whapopo ngai le tūlanga le whamamare o le tūlanga nā po le e taimine e o vava i leila vai tūlanga po i o tātou tupe mau pei whona tāwane la o le wa lewa na whaitara noa ngā mātou mo le whani tupe mo tātou tonga se te nā po le tō malanga o whaita le World Bank ma le sosoni mai le tūlanga ma le tāua foi nā o le tūlanga le o le tātou whai ngā lua whātasi ma tātou whai ngā pāanga ai me se lawa whale tupe te tene ia le iei i le tūlanga voi le o le tātou atu whātati e tātou fuafuanga ma mau tau te le atu whape o meia mo le wata sa o le meia le mau te vai le se funu tau sa mo i luma whapena ma le tūlanga voi le o le openness o tātou le tūlanga voi le tapena ino tātou fuafuanga ia ma polo keti e tau te abatu e tāua tele lava misalo le sona mo aulawa la toi le tāua tele o le mele o le open le communication ma tātou i tūlanga ne ia le mele e whaingofia ia tala no atu e mai e tupe me tau te tonu ia wale ko isa whapea ko isi ia misalo peo le sa no e fole fiona le palamian lela whapea ia inisi whapea o mai loa ave ese uma nei meo o loans ma mena that's not reality it's o mena pa wale me fai tātou ia ina e tātou mata i tū le lei le whatino ina o tātou whangai mo tupe le tūlanga voi le ina ia tātou le whai ngō audits ma tūlanga voi ia li poti ina keep le communication ma tōna sa i le tani ia o tele i lola po nisi tōna sa i tū atu o isi ia le tūlanga na ma loi o le vai ma mau ia tātou communicate ma tātou development partners e se le whai ngōwhia tele o tūlanga ni o iei ia o mena tātou te nofua ma tātou wawai i le tūlanga le anga i luma ma whapea i le whawe le leia le tūlanga le whamai o lona unga e tau whaani nofo tāpena pena i nisi sosoan whamama avenga lo tātou atano e pe whan tau la siu o le responsibility nā mano e le mawhai lola na tūla e mai pisi nisi ma nisi hoi invest mai awa tū mai lo le mano i le tūla o me whala na o le matutata noa ia e whale tupe ia commercial banks a watu o le mano le whaititi o tutongi e mano le 2% o tului i longa tupe a inga ma tangata o tasi ia ma pisi nisi me e te tau lava o na lato wai le ese commercial bank e whapea wangau o na whele le ia lato profiti ma tulapa ia langa o le tūlanga lava lato i o mea whapisi nisi o mera na whaile a se tūlanga fole le ina ia whapea o na tala nope mai lato ina ia mana malanga fole mele tau whai tatu whaitasi tātou ma lato so stori whamama le ngai o tatanat Kasi alap sila po la itulanga ito emergency fund tanto malo. O afia ito emergency fund ito muli talo ito pepele o teatro lang. Salo le kako phase 1 nga tele sa na tupe sa faanga mo health le langan mo pia los puru tesima 2 milyon o sa nga tupe tele le sa faanga mo so fo maloloina o tanto stimulus package la le ia o le folo ia ia sa mama le pila 2 milyon atala mo fa le ia fa mai e se mai la 2 milyon e ia nga tupe fa apito le pe sa no le fion minsta le ka o le frontline risk benefit in masala wa fitala afa pengi ki wa afia mai sisi le afrika duenga le ka mo ave in te afia pe mani ma fa mai ia e ma fa yon ave ia se so soni ile tani e fa tino ia tulanga le e se mai so soni tulang masanya malo mele sisi ni pifa ia immediately ana kula mai fa la mo mali sisi la afrika le la ma fa yon ave e sta to fa mai ia ai pe olanga tupe tele le ngalu phase 1 la wa matanga lo na terminate mai alto san fa tupe o uni le umo ia le ha po mo special account
ia o whaakiwana ia hawai wai terminate le maumalitana le wā maka o kaka ko vai la au mea whaingaluenga ia whaale fo i tūlanga o tātou special facility le ka o negative pressure mai si mea isolation ward ka ko kāpil pena pia inga nge ke ia wo o mai whaamai ia lago ka kusami ai wangi ka ko ngofunga foi whape o le wala ki kako ia ai nge ke ula vea ai le o lava le tātou tapena o lo whaatinu la tinu nei whamai Ya, atoma folile se tolanga mumui. Salole amatanga la ole talol tupe. Famsa ba ole talol tupe le tolanga le folile le tato wa le fafta I fapito le na tu na tu le fanga lo ngala malo. Ai mesela va ia le committee le fapito mo fala bla le tu fa forse io. Ya na matama ila ba le temi folile ole o le miso ya misela yo le fo ma le teng ne pe yo la tu la na o lo at the forefront ile tu la na fo le le macha wina ma le tu la na fo le ia fa mautino ia puipuina na ia wa ona ne ia fa ina tele ta tu no ine ia fa ma ika pene o le tu la na fo na o lo o fifie fo ia tato pa anga la ngole pa tua ia lipoti uma fa ia tato lipoti na to ba tu ia dato yo tu la nga fo na vo le fafta ile tu ile se na maniu na fa ina o la tu ia ile fengo fie tu a inga ai o e fatino ia e tu te no a lo pena ia e ba ai to fo ile te mi le fa na so ile ia ngalo komiti na la ba ile tūlanga nei na ia tātou tāwhio mau lava le tātou pora. A whapea lava le o lai le leile pora le inisi o mai mamai. Ia mawhai au na talatala atu ia nisi o i o tūlanga ia e tau puipui a ia. Sala nisi ma tūlanga whapea na. Ia le o mai lofo ia poe o le whapea se o atu o so luo iuni a toi titiro ia. E te tau, e le sa. Ia pe le pole no le la to te la to ia le wo ia fa fo I mai nei sa ia ai ko me sa to fa ia talo le to I mai fa pe no so ni mai pu ia se o tato wo to no na tato to ma wa I mai nei ia fa mai bisi e bisi la